tantas bapinang sunagi hasoman mapose jabe marianan demi buka kita horjata bani panurang on cara kita melobe hatani bata nakabita dah partendu ni bata lau muka horjata panurang on demai bertong kumahita. Tuhan Bapa nami di surga, sial jalan nami hatamu, nagabi panotap, kuben nami nalau memuka horja nami bani panurang on, kalau ngati Bapa ajari ham parmoleh ham hanami, bui Yarusia nami terlebih dalam penah nami hatamu ingin ibagas parguluhan nami. Hidup maham Bapa, bas koren enakmu Tuhan Yesus Kristus hanami mertonggo. Amin. Kita ganupan dah hinargan itu hantang, hatani Tuhan, nasal ondo subata bani panorang on, ibut mai bani Rom bindu 5 ayat 5. Sanon ma hatani Tuhan ta. Anjaha pangarapan ai sing paroh habadoron aidumma yusehon hubaga suhurta holong nihur nani bata marhite ton dina pasing nado binereni bata ijama dasne daganupan na hinargani Tuhan ta salah sada persoalan na sangat penting na ibahas oleh Apostol Paulus subani kuria na Rom aima pasal status nihalak na persaya sebelum hatahonon ipaluah oleh Kristus Yesus pakon sonahado status ni halak na persaya dokos si ipaluah Tuhan ta Yesus Kristus. Apostol Paulus memben sada hatahonon songon sada dokter memben sada diagnosa hubani jolma na adung i dunia on. Diagnosani hatahonon Apostol Paulus aima anggo basa hita bani Rom 3 ayat 23 ijai sebutkon haganupan hatahonon jolma ai domma mardosa sengdong sipujion bani jolma. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Onma diagnosa ni Apostol Paulus bani haganupan jolma na daung ikanohon lang adong nalang mardosa haganupan do mardosa. Dan anggodom mahaganupan bapa inang mardosa tentu haganupan do mangarapon haluahon dan ijon ma ipadas Apostol Paulus haluahon ai ibowan iberehon ne bata marhite anak ni ai ma Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi adong piga-piga gagasan teologis ni si Apostol Paulus pasal haluahon on. Jadi Apostol Paulus makatahon kita sudah merdamai pakon ne bata kita doma i pasitong dibenarkan oleh Tuhan, kita doma i kuduskan atau ipapasing oleh Tuhan ta Yesus Kristus. Aima gagasan teologiani Apostol Paulus hitaon doma merdamai akon Tuhan ta naibata. Jadi domu bani teksnya ambilan taon renungan on konsep haluahon ai nasulon dosu batta taridah mai marhitehon doma mardame hita pakon nebata ay mana perlobe nahinan marmusuhan sonari doma mardame gagasan na paduahon haluahon ay ma boy hita nini masuk hubani hidup ni hurni nebata ay masuk kita hubagas anugerah Tuhan nah hatohonon na paluahkon hita danah na patuluhon haluahon ay kekun hubani pangarapan ni halak na persaya. Ahama pangarapan ni halak na persaya, pangarapan ni halak na persaya ay maadong sada keyakinan bani sada masa depan bahasa hitaon pajupah doholi akon nebata ibagas hasangapon ne. Dan ayo na siyo lipatangkas bapainang persegi hasoman bani hatani Tuhan nebasahan nami. Pangarapan pasal keyakinan akan pajupah kita pakun Tuhan tanai bata ibadas hasangapon ni ai ma pangarapan na adong ibata bani panorang on. Jana isudkon pangarapan na sisonin in sing habadoron ini. Lang hatahonon pangarapan na yang tidak akan kita terima sehingga anggulang jalo hita bador mahita. Lang dengan tegas Apostol Paulus sudah makatahon pangarapan halak na persaya ai itu pasti lang membenhita maila, lang membenhita terbador dan ia jari dohita meyakini pangarapan na ondos kubat ai ijon disebutkan halani HP
Ay dumma iyo sekon ne bata hubagas hurta holong ne. Dumma iberehon ne bata hubatta holong ni nabagain. Dan keyakinan ay dapat kita marhitehon pangajaran ne tondwe napasing. Jadi pangarapan na sonay aido Bapak Inang na siul ondo subata bani panorang on. Bahasa apa yang kita harapkan itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pasti aduh honon dapat kita. Ay magagasan haluakon na ipanundos Apostol Paulus subani Kuria na irom rosege hubata na manangar renungan bani panorang on. Asi jolom hitama pangarapan na dong ibata ay. Pangarapan halak na persaya lang pabadurhon halani ya jari tom dinapasingay do hita ibaga suhurta halay dumma iberehon na bata hubata holong ni uhurni. Maragobo mahita Bapak Inang mangarusi hata ay tarlebih lahu mandalankon. Amin martong guma hita. Tuhan Bapa nami di surga, bani na dumen jaluhan nami hata panotap humbamu bani panorang sobot on, maragogo matongan hanami bagas pangarapan nami. Pangarapan nami sebagai halak na persaya, bahasa pangarapan ay dapat hanami, jupah hanami do, marhitehon holong ni hurmu, na dum may berion ham hubagas uhur nami. Dete tu pama bamu Tuhan. Amin.